Hei te pō nei tūwhera i te whakaari rugged ki roto o te whanganui ātara, i whānau mai te whakaari nei i te mahi ngatahitanga i Wainganui te papatonga rewa, me te rōpū whakaari Māori Te Rākau. Kei a Heta Gardner tēnei pūrongo. Te ao whakaari. Lots of sleepless nights, lots of laughing, crying, but that's all part and parcel of being in the theatre. Koe nei te whakaari a rugged, he whakatinanatanga i te ao o te Māori me te Pākehā te mahi, i te hainatanga o te tiriti ko tahi rau whitu te kaumārima ngā tau ki muri. Ko tētahi o ngā autaiatanga o te whakaari nei, ko te rahi o te kāhui whakaari, toru te kau katoa rātau ko te nuinga, he Māori. The real unique thing is that it's Māori. It's written by Māori, it's produced, directed, everything by Māori. Give him back! Give him back, thief! Who is this monster from the sea with salt in his eyes? Come hither, monster, and I shall slay you. Ka kōkiritia tuatahitia tēnei whakaari ki konei ki te papa hei te pōnei. Te hua o tētahi hononga motuhake i Wainganui i a te papa me te Māori, kia māhoratia ngā whakaari Māori ki tēnei whare pupuri taonga. Arapata Hakiwai, who's got big vision and wants to keep this place more alive, made this pathway possible for us with the support of the City Council. Engari he hōhātanga hoki i toko ake. Ko te ako i te mano hoki o ngā kupu. Kua ngaro atu ngā tiakariti, never enough chocolate. Ko te nuinga o ngā kai whakaari toru te kau he taiohi tonu, kai te rongo ētahi o ngā taiohira, i te haipāpā nui kei mua i a rātau. Kei te rerenga are whanamiki, kei te hikaka, engari kei te ako mataku hoki, engari he pai tērā ki o kenei whakaro, ngai, ka ki te apopo. Engari ko te kite i te tini o ngai Māori ki runga a tāmira, But Kupe was the one to seal our fate! he hua anō tērā, Heta Gardner, Te Karere.